lau fionga le ataua. Ia, malo foi le kauaka ini ia soi prokalame. Alo lava, tautua tunu. Ia, o kika kongo foi o se avangoa le leile whakalofa koe le paia maurungo tātou tunu. Ia, i o tulanga whalupe. Tana le foi o leo whainga runga tutofia le tua. Ia e whapenga foi ngai tinama tama matua o whaia le tāpua inga i mauta malawa. Ia whakalofa koe foi ngai o painga. Ia whapenga foi ia nisio olo utu malo, olo o tō taputapua i mai. Ia i whaiwa la ko au aunga. Ia i ko kongo ka ko pāmenge. Ia ma se au aunga vai foi olo o tautua tuaita tō whainga malo soifua. Ia, lange mai lo fionga le vinstar, whaftai ulolo fo i aso tāte le whelai. O le mele ei awha pe lua vai aso tolu vai aso pe o misia o e te taua o na toi tuli lo. Whaftai le tua lo vava e tsulu le tino. O lo o mawalo soifua lau le lei. Ia, ma e mawa fo i le tulango le fifia ma le ata. Vava ai e tu fo i mamoli mawina i tonu o fontanga le palmene ma falafo inga. Ese le ngona whaanga e tia ona o le to o le tai. I lautou whāmu whautou tanga alualu mamao. Wa e tama matua tu lou i tutono o le pārmene ma le mauta whono. Ia, ma ua tau la i fo i ai le sila a sui o sa whono ma malu o le pārmene a Samoa. Ia, ai maise o le whaafonga tāpua i ma le maimo atu a Samoa i tu e fi o le lalorangi. Wha malo whai o le whaiwa. Whaafitai le nganga le tua o lo te iala i mea oma. Ai, i le lei aso, ia, mai, o mau se balo longa le lei, so o le lei le lua vai aso, o matua i tu vai lua le whonga fitalai i le maota whono ma le pare mene. Ia na fo i ti finga ma whaasonga e tu sai mo na whaiwa i te tonu o le maota whono. La se tanga i mo le silisila. Mari, o le tūlanga ngā pei fo isa o tō mori mawina. Po le hafo ia le vai. Ia ai tatu whaftai fo ia le whionga le whongoftalai ua tele nisi o vai ngā fau. E le i masani o na whatino. Au lo whakingo isi pārmeni. Le ua ngā iai ia langa silsila ua tau on whatau nuu i tono le pārmeni. Ina ia whatu mawina lapa. Ia le tūlanga mautu o le whakemo kalasi. I kongo le pārmengi o Samoa. Ia whaftai fo ia i langa whionga. I langa tō whaua e tūlanga lea. Ia. E o voini ka kousa vea e maukisawa wari lo kongo le moka fong. Ia kasi a sifi. Ia. O le ala le me finga ngalo ia sifi. Ia me foi ka mauki au wai ia. Mako ia ia. Ia manga ia lama ia ka o manga o fono. La o tau atu i lau a whioga i le vinstar. I lau tau vai tau maisi whonga fitalai o le ale tau ni suafa sa tula i mai nā paia inga e tele o tuana i atu i le malosi o le hero pipi. Ma le sunga e tula e pa. Sa lewa ai di mea whapenei i le tula i mai o le whonga fitalai ma lau tau a whainga malo whatutua i le tua sa mo o tasilena e saunoa. E tu wawa noa lava le whionga le whonga fitalai. Mai ese fo i le sa o i le whaapale ni ina o awa noa tu tuse tu ina tu o le sui o le malo whapena fo i o na tali mai i o le lai tu vai o le tu e angaia. Ai e toi tu mai fo i le awa noa e toi tali tu i le malo leanga e te tau lava ona ave le awa noa muli e tali e le malo. A le ua maua le tele o avanoa lai tu, o le asau silsila iai le paleni leo o loo whangasolo ne, a le au te whaalongo tua o whaiatala e whaau le whongaftalai, e le tu ua avanoa e tango po loka mai i a pēao o le teimi o whalafrafo inga i mta upuongonga. Ia, whaftai o le tele lava o tu la whona tu mau o lo lima teita inai ia ngā luenga le palemeni. Ia, ma lima taita ina i le taita ina i le whonga fitalai o le mauta. Ia, e tele lavanga le o atu ia i se malon anga a le tatu o tunu. Ia.
Ia ma o se mata upu fo isa swala upule lei mai le amatanga ina ua amata ona ia le mato ngā ruenga whainga malo fo. Ia sa whaasoa I lava ia o mato manatu fo I le tūlanga o le umi ai o le fono I le tu wavanoa. E le ngata fo ngā o le umi. E pe a repeat mai isi whaipule ia se mata se tasi mea ngai umi ai. O ngana o le tu wavanoa e sau noa lava le whaipule ia umi langa sau ngonga ia manino langa mtau. Ia e vanga nā fo ia ua mako kilo aku wa ka mo e kua malenga. Ia nga mako kukua foila ia kau kuku mai kokong e le puea la. Ai kuri mai kokong foila le ka mo e mai kongo lenga. Ia ai le tūlanga ia whaafoenga e le whongaftalai la o mai tau ia ese lava ia metotia a fionga fo isa avea ma whongaftalai on mauta. Ia ai si whongaftalai ua poile le lau kilo sa vea. Ma le whaafonga le tuno. Ua pe ua fuli ia le whongaftalai e whailonga whingalo. I lau ngā mai tau mai le tausanga ua I au tono le pare mene. Pe ia kau le lifa le mea le mga oi ia e whai e ngā ruenga whongaftalai I le mea o loo whina ngā loi ia taitai o mauta. Pe tai taimi nei, ia uaku ulava le whongaftalai. E pule ia. O le mea ua sau le vai waru le rua vai asu. Ia alai whai mai alu aku ai whai waru wa umakua malema, waru malema singa ia whai ia. Ia le se mato loto e whai e pule la wala ia langa whionga le whongaftalai. O lona wing. Kulanga ngā wako mori mawinga. Wa manga ia ua mangingo asa ngā mista o ia whai pule mota. Ngā wako mai kau mai. E kukusa lava le mako waru o li kuangai. Ma le mako waru I mako backbench. E au foi le ulava vale mai luma wa e o foi ia mako pe ale sao mai foi ia le lenga ka mo e mai le mako pico. Ma dia lava. Ai o le mea siri o le tāua I lau whionga le minti tāu. O le mai tau watu. Ai tālu sia ia mai tau ma malama I ai le to tele o le atinu. Langa isi au vale whaia la tō porkalame tā ina se ma lau ai le malama o le whangaftelai o na tiute ma le whaau ia ma le whaapito au ngafa o taimi e tu uawanoa I leisi tu ma leisi tu. O leisi vanga tā uana mai tau wina. Tau tele I tu au lafo foi ma o tau tu ua foi o alo tu I tu vai o le malo lava la tau ia mwhaipule o le mwhainga malo. E tu foi I le awanoa sao noa mai ai. Ia mau le foi tau te tali lava I ai I whaipule lava la tau ia le malo. E tu sa foi mo la tau mana onga mo la tau la ngona. Mau tonu o se whainga le leilea e ata ngia ai le sao loto whaatemo ka lasi mea ia I tonu o le parmene o le sao lea I lau whionga le minsta. Ia o le sao le na e le o whaapito lava manu I atasi le mātou ngā ruenga. E pe o le tūlanga la I tu tonu pe ao kou sisila. E ese alka peneta ese whaipule lava le maota e au fia ai. Ia ma whaipule o le mātou vaenga, swimming star. Whalongolonga kulava ia a whionga I minsta wale sao, ia e whaasao lava I le taimi le na. E pe o le kulanga ngā ale ataua, ua makuai manga ia lava le kulanga le waiai. Ia kou whaafonga mai fo iai. Ua sea o ngā koe au mai ngi manga onga o whaipule teimi nge. Ufua kui I le kausanga ke ngei mau ngā kua aku maisi mau kausanga. Ia e pese mai ari whaipule le I tū malo I lea mea o mana onga longa I tū malo. Teimi nei. Ia, o se ase au whalongo aku o kakalo mai lea mea, kakalo mai lea mea. Onga la ua ukariko ua whaamaria inga I tū malo te leo vaenga sa mga o mia. Madila. Pei pe voila ua e pei lavo o awala lava ia e ungai mai e o I mo meo vaita o mafa fo I o nuu malal whanga.
Ia o kaule ai se whaasia mai wa kaule ingi kalosanga. O ngā laimi ngoi lava ia le mako ngā luenga. Mai lava le amaka ngai kau mai ar keimingei o lai whakingo ngā luenga. Ia pe o mea ngai kau mai ai. Ua kele o vaenga sa kakalo mai ai ia i tu malo i asu. Ia la ua uma o ngā whaataunu uma whaamai a ngā luenga whaapena. O te fia watu le whaaftai tele lau whionga le minsta o ngā luenga tele ma isi ati na te tele ana malo e mese lava fo i whaatinoi no a wala ea ma whewela ua inga lunga le ala tele. Lea sa lolo vai o mai ai ia le tele o i tu malo a mese lava whaasa le anga. Ai sa o ai atu le video sa e tau nuu i o le tai au pō sengi tau nuu malau au whainga luenga. E le ai seisi na malo lo se ia o le pō o ane le vaveao. A le ase tali tununga lau whionga le minstari commitment ma le nganga o lau matanga luenga ma le au whainga luenga le sa moni mawina e le a fo i le atunu. A o le ana tau leanga ina ma whai mai le minstari o whalatai le aini tau mea o whai ele nei vai tau ma. Whatu ai fo o se fo lele ele vava ai ma le mai tau o le atunu. O le langona fia sa vea o le tūlanga o le au omnanga whatino. E le tanga luenga e pūlenga ia mato le IPC ia o le LTA ia ma le Swavai. Ia e moni lava le saunoanga o le afiafi le sa tūlai mai ai ia le whaulave lea. Ia e toi e ini wa avoile le koe o sa vai ngā mafua ai da o ngā le mwhai o ngā mako o akumare ka mai kai pule ia manisi fo i o le komiti whafoi. Ia ai sa mato ngā ruru e lava i lungo o telefoni napo atoa. E si au whai ngā ruenga sa ngafa ma le toi whaale leia lava le o awala o vai o le erikise i le afiafi lava ngā. Le ataua ma le whaafongafonga le atunu o e ka lava le wha le waveao o lo ngā rurua e le imaua se malolonga. Ia, taki whaafkai fo ia i le mamalu fo i o lalafanga ia. Ia, sa mako maikauinga ia, e voi le misi ki po koko, ki po kofe ngai nguu ma i le ngā vifo soangi fo i mai ngoingi ki ngai nāt whainga ruenga. Ia pe o kūlanga lava le ngā sa bauai lava le whaangoa fo i le marangonga le whaangoa. O la fonga o i kokongo le pāle menge i le ngā fo i sui whaipule. Ia, o le alea whainga lea i kia ulava ia. Ia o lo o mori mau ia ko kelo le tunu o le whainga. Ia ngā la sa mako usu e kai au. Va usua le nga ua doai ia e vidi aku ka mai kai pule e vidi mai e kia o la ua ulunga le vaako i kia o le vaisa vai. Ia, o le o ke kari aku ia va mai. Alu nge ia e sa vai ia le vai mai mei. O ve aku lau feo kare koe ki kia ua o sa vai. Ia vai mai. Ia, o sai mai loko kele a le vai mai ka konga dwe. Malo, vaftai ua vavai atu suru le tino le nau a mata no toe. Matango fie ma launga tasi le leile mea o le tele o le mea o le ota ia whapena fo i le vaenga sa whananga ino maota malawa. Ma o le foi lau o whanongolongo atu wa ave le whamumua lau whionga ia ma le matanga luenga e te tau au na toi whaia ni ala lau papa i le vai i leo lo alu i lalo ma la lau papa i lalo. Awai wana o peo se vai si ma e le isa wa lau papa o le ale saunuanga lau whionga i le se fuafuanga lau mamau. Sa i lava le ngona fo i le aver whaamua i sapari. Pea o ngā le poloka umai ala le anga i mai lano. Koe poloka i ma le wala fo i le oso mai vai ata. Ia, peila o ngā sa lape i le fuafuanga fo i le alwhainga malo taluai. Ona o le tūlanga sa kau o ngā awere whaamua i le awala le sapari pe tai o ngā wakomit ia le World Bank. Ia ma le ADP kore o ngalo i kia upofe o le vaenga i e fundinga le wakomit la le tauna
e whaakingo la le awala le ilango. Ia ma le awala I a whenga. A whenga, Ai, ia o le ua a makanga mako mingoi I kausu elefant. Ia I whaakingo I lola I o ngā ruenga I e sapali. O le kūlanga ngā ua kau fo I o ngā whaise kūlanga fo I le au I e masingi e a makanga whaalo loko ia alavai ia. Ia mawhai fo I tari vai e pui e fo I malo le tunu I le tu. Ai o le mea wala tō sa vea. Ngō ua o iukai vai aka. I la ua sisinga ngā. Au kilo I o su ngamin mele ngā oso mai. I le asa a ko le vao piko iuka ma na sauai. I o ngā o mai rola ia pe fo ringa mai e maua lunga le anga I o I patamea. Ai maua lola I o le malifa o le kifa mai lalo I whasale anga o ngā sau le vai ngā. Ia o ngā sau ka ape rola I ngā I whasale anga. O isi vai ngā mawhitia tele ai o ala vai tua ia yaso ia I le toi tafi. Awa koe sau lala ka whenga koe sau wai lolo ngā awala ngā. O le mea ngā laua kele ngā kupu I peo me foi le sakulai mai I whanwai maunga. I whato ia ma. O koe sue a le vai ia lo ngā ala kuai. Ia awa umanga whangu kuai whale o a inga. Ai whapere koe oso mai se vai. Ia ai o le tūlanga ngā o lea ave lava ia la whamua ma la u mta ngā ruenga. Koe whaisef soangi o le tū lea whasale anga. Peo na awhia I le lolo vai. Awa o le si vaenga na sa masani na sa wile vai. Ilungo le maa ngāo. Na e tū tonu e ale whale le maoto palauli. Le lawa palauli. Iti. E te taulanu to eri a toa le whale o palauli. E su e se me whātua. E to e whaasau mai ile ala vai ila. Ele ai. O le ia relocate le a inga ngau palauli. Ai. Mawakula palauli e whaangofo. Ai kua I pe ngasi koe kafe sisi vai. Teu ngā le tula whono. E le toi whaafo I o isi ngā ruenga administration. Ngā ruenga wha ofisa ma le toi le stalaino ta vale. I lalo lau mta ngā ruenga Land Transport Authority. Ave ese mai limo leo. Le ale ta ua o le mea lea ina ia sanga tonu le wa aio leo. I o lātou whaiva masani o le puipuinga o le saunga le mū. Ma leo soli tu la whono. Ai fo I atu le ngā ruenga wha ofisa leo ma le stalaino ta vale. I lalo le wha malu o a aho. Ia, o ke fiu kau mawhau le ataua po le hale whainga ngā whai ai. Ai, sa ka oko le lei lava le tūlanga leo laise nei no ta'awa lei lalo o le pulenga leo whelaua inga ma le ATA. Ai, o le mea lava sa se ngā kaimi ua le mawhaionga mako whi ngā ua kue tatu whainga malo talu ai. Ave ese le traffic. E ave anga I le official leo. Ai tu pele lai se nei no ta'awa le I lalo le LTA. Ia ai whai a kunga suinga. Wa ave o ma me I o le official leo. Ai a sisira fo I lo whionga le ataua. Ole mea lea. Ole le sitala I tutono le official lava kasi ia ka vale. Ole official fo I le kasi. Ole enforcinga kula fongo. Leo kala ngo ako I official leo ia el bela. Ia ka kerua ele asal masalo kulanga foi lea. E ka kela ala ako le si pikolo ko official ko aku stika ia adu e. Ele o ese check and balance. Transparency le transparent. Ia kulanga fa penga leo ko kala ngo ako ai. O le mea kongwana ngā wa au mai ai lola le laise nei ngau ta'awale I la TA. Ai enforce mai e leo la tu la whono. O le māngai ala le kūlanga le ngā. A whai e umanga ngā pasi ka avale ai a waku I le ai sinsidaku leo sa le kakauanga pasia le ka avale. Ea, o ngā lai maua mai e leo le wha maongi fo I o le RTA le mako ku. Ai a wha apea la o leo
wo umanga wo ele pasier ka avale ala wo fer wa upi mai se stika Ia. ya kasi nga vai nga la nga le ala manga sa ua la va ia kulanga fa pe nga olo kupu ia la le manito ai le sim ka nga le sim ka nga inga ia so solo le awangi kula mai le mea le o ke ia wa ko pi mai stika ala le mangi mori o kwa le ngi mori ka off ia pira kulanga la nga o le wa nga ia le temingai olona winga lo fionga le minsta o meia sa popole iai mai sa fai fo I o tonu sa fai ni fainga fa solitu la fono fa ala tua fai ma se tau iai no winga fia se furu wafi tangata la fio I nei lei sene na fai fa pongi sa mai I manisio ta vale fia afe o la o feo I mastika ele na pasi ona ole masa ninga malelo ole aso tantonunga ilo masa salonga le wa asal fai wale asal musal okay kong lava le mea nga sa iai ba wale vanga kulai mai iang I winga fa penga fo ilea ika keiro la vai I foringo ka vale feo I lungo le wala ala upipi malistik oi ia maka vale fo ele mankua fo isa ele kulanga fo ele a wasu kele rola upas ele ka kaunga nga koe mo se la singe ia la lava ka kilo la suapas monia ila ole si vai nga ole wa koe fa malo sia koe I la upuleng inga ia sila le dei ai kulanga ia fai fo ole ia kulanga fo le alofa monia ia tawa ia na pau ia o pasi ole feo ai fa pe le pasi ole a tua le I tua ia ole rola polale me le a fai ngai fo ila ka off ia olongo winga ia wale feo ai mai tanga tenga wenga ma me fa pena ai ole wa manga ave ia I wa ko nge kasi ka usanga le tu ina tu ai au fai pasi left and right ina ia o pea le uma pea le fa amoka le ka usanga ngai savea le ko ma fai o ko le skala se pasi pe la isenge se pasi anga vale fo ia ole si foi meo ka ko pasko yoka le ia o mo al me voi le sa fai ai ole va kwal fa fon le tunu unga le wa mai le lori voi le wa keeping mangal piko luma fai le pas ia pi foringa voi le mo I lava o ka ko kilo I se kula nga voi le ile akinga inga fo kanga kai pisngi si pas ia ai voi ka ko kilo ile saunga le mo malo le tunu malo ta ua tele langa o le foi la ua whaafitai le tunu. Ta talandoanga foi lea ua whaamatu mai ai ma ua whaatangaina loe le tula fono. Ia le meo le ta vale foi le sfulu lima tausanga le matua, tausanga, ia mba whaapena ona whaamdia ina ai nisi ai ngoro o sila lo fionga le minsta. E ei ta vale o le matua i le lua sfulu tausanga. A ono matua maro losi pea na ta vale ma le lei mo le whaongaina mo le au whaifatu anga I Samoa. Tata la dois te mai mea maria le na uwawa ai atu e anafi tono le mauta whanu ma le neiva yasu. Pe wa matana su e tala mai ia su ia le pare mene le lai tu vai I whamatalanga fo le le fe ave a I le matangi lunga upenga ta whailangi ma le na fsiringia I loe le fionga I le whongfitalai. A mai ni wha maunu yanga. Wha mai ua onge ma uam a fasili atu a ta ua le suif mea le mea lana vava ai I lunga le. O leo. Ia, I lau ngā va ai foi lea ta ke alofa foi a le onga o si vaenga foi lea le tuanga I le taimi nei o lefa kwa a matai tuanga ai. Ia. Pe o lefa tausanga ngai I whainga malo. Ia, pe o leka wa o mai le whainga o le kuangai. Ai, o le tūranga rawana na sa e whaukua I ai a whaifo I mako a ngā ki waku le whawhongwhonga le tunu. E ka whaukua I le kūranga foi lea e ka kau o ngā research le lei. Ia ma whaile me foi le ia se whao mau tu e kūrei mai ai ia se issue po se matau.
Au kongo ai o maut. E kere palafu ai kongo le maut. E kere la kunga la kuaka wai ku kongo wai e faunga lo le vaenga nga tu la fontu mau. Ia. O nga ia irola i o me foi lo savari fa fo ko sa le fai mera kai fonga. E pe o ko nga menga. A se upua ia i me tau fai mai o whamtalanga e le ka lia tu la fontu mau ia tu ranga na. E se le manei o le matanoanga ma le fionga i le professor Dr. Ai ono e ke Roma. Ana nei na ofisiringi ai le mata upu lea po ai pa u iai. Ia le oka ina ma le whata wina o whala au ina ia awane sioki le atunu. Ala sa unua manino ale fionga i le whaurulunga le matanga luenga. E iai tangata, e iai o la tūtute ma tāwha i oi sa tau na whai ale whaia. Whata mala. E iai fo i tangata lo ngā lulu e tono matanga luenga. They have already committed allegiance to the old regime. Wa leva na tautua ma ua ave la tau whatutuanga. Ma o la lava e muri tai i le pūlenga tuai i le whainga malo tuai. O le ala le nā, e alai na whaafenga tau na ngā lulue na ngā le malo. Whaatasi malana ma tā ngā luenga ma le minista. Ma tangata tuai la i e whainga luenga ma i e le mele. Le asa u taltununga wa o telen tātou talanoa. O tangata nei, o tau whale mau o le malo e tua i aile le atunu uma le malo i ana me whai. Ia e saulele la wal sa unga le rifo mai. I le tūlanga na i le tanga luenga le soi fua malo loina. E peon mata upunga tau o kaina o loa. Ia mantua fo i le ataua e oso mai i a uma ma le mistau tupe i tender sport. Ia e saulele lava i le maua fo i mai tau atu e vakule oka wa sioki fo lau. E le consistent fo le la ko kilo le whainga ngā ruenga. Ai o le fo i mātou te mai tau ena. O le makua i ke le o uka fuala au wa expire. Ea a fua i e le kaunga fuala au ma kulanga wapenga. E se fo i le tūlanga fo e le whainga o lako au au nganga. O ke le ilo whamakala le ko i ngā mea po o le mea o le whakau kee. I le whainga malo. Po o le mea o le ango iai. O le mea o lai whai ara kala fuere au kakapole o mea maro. Angau. Ei ilo. Angau. O kupe ia e ngofo ma whai whapea ma oka mau fuala au expire isi kele o uka i kukongo i o. O kupe ka kauai o nga kukonge ia la kou overtime leve vesi mai enge. Pe o ngai mea ngā e poala vau binga whapea ngā. E koi fo ia kua ia ngā ia le i le kangaka whai ngā luenga. Pea whapea o ngana ngonang na. Mea la ngai e sia ina mako lau sekta ko la iki angisi o iai. Ia ale mako sekta o makua mau ku le lei. Ua lako si la fia le mea kauanga whai. Ka kia vai ngā whai e kau kua le kungu. Le nā tonu. Wa umana au talu uma filter uma foi le wha mamare mea. Awa foi o le eu te launga tua le melena. I le to yesi se la to sefe o tau tua i le tua to tasi ma whainga malo tasi. Na alo e tui ni wha o tu ol wha lau ma le pata i lunga lau ma whanga lau whanau ma wha onga ma lea. Tau o tele le vanga lea lau e wha whonga mai nei. Lea lau tau o tua. Le sau noanga le fionga i le wha ulu o le mtanga ruenga lea. A le soifua malolo ina. Lea na mātala noa nei i tūlanga overtime i po o lava se tupatala ale professor Dr. Eke Roma ai ono tele tupe a le fala vla na tau fira malo se toi au talu wa over tele u ngā ma le talu tonu wina o overtime i o tangata o fo mai. It was unjustifiable how many hours of overtime what to sa le masani ai o leva la na faile melea le la o tilu le ai e le ma fai ona fa maoni ese o le sili o ai fai ala to e tu si ala to vate e fai ai le fo ma ila to ia ana taimi ma fa ma ona taimi ma vatu le ofisa tupe ma tongi mai ai a le la o mo tonu la va malo taimi le sa no ia professor Eke Roma ai ono
o se me te tau o na whai. Ia, te whina ngalo lau fionga o le sa iei tonu al palmene ma la whainga malo o tele. Sa ole le lava langona lava le fia fo ia le fionga le di pule le di forma i taimi nei. O ke lo lava le senga luenga whaingo fie ia lana ngā luenga e vava aluai fo i ma le fionga le di minsta. Ma diela. Ai o te le whaia si ke le whawhitau li tonu o le soifua maloloina. Ia, o le peango whaiak. Ai mai se ala me o whainga o whakingo ngā luenga o polokiki ko kongo o le mga ngā luenga o soifua maloloinga o le oka inga o lea mea ma lea mea e su mai lava i a maua tender sport ma le mistau tupi o inga le ma ke mai kaua mai ai le ke leo le whale kongo ia o whale kongo lava i a maka mai ai i ngisi e leo le uwhainga luenga hakoa ai o ngisi lo fa ngarwen o lo ia lava le mea ngal fa kaukala kongo le on ka ngarwen ia e la ua vakungei le kua lo le kapeneta i la fionga le mista ia ma le fionga fo i le ripule se i kau si le ko a fo fa fitau li le i ko kongo ka ngarwen la ngal ka ngarwen piko si on ka ua ma diela e ba io e awale le soifua malolo ingo le tunu ia o isi foi mea ngai ngai le i mo meo o cleaners le foi ngā waku ia maua kūranga o cleaners wa outsource tua ia cleaners ia ki le ngia uma le whare mai vatu le whawhonga le tuno ia e maua ku foi ia o le foi ia foi ia le aula ia ko kongo e kaua ko i ngā mea o i konkalaki kiringi ia o me umala ia o lea ai ako sila la foi whafonga mai Samoa i nei o loo a ngā i le whare mai. E maka ukia ke leo le whare kongu vatu le whafonga le tunu i whale ui sei kulou. Whale tā ele. Makua e o i sinke o i kongo le whare mai fau lea. Makua ke leo le whare tonu. Ia. E pe o le kulanga le ngā i le mākou mai kau, ia a le wa ave la wal whakukuanga fo i le fionga le miska, ia ma le fionga fo ia ai ono malanga management folder wa iai. Ia e ka kau lava o koe whaku mai lunga le ia soifua maloloina. Malo. I se kulanga e sire o ngā le lei. Sa a tonu e o ngā fo leo tātala nobo o whaita tala atu ai. A wano o sini sa o lava i le fionga i le i professor. Le whaululunga o le mtanga luanga le soifua maloloina. O lo ta wai le la tala noa pēr ma le minista, sa malanga talwa i nei ma le minista i Switzerland, ma isi lava fuafuanga luanga mama. O sini lo iai. Au le ala se vai fufo te tauna whai le mele nei overtime ma mea whapena hafa mai. Wai le saunanga le fionga le li professor ma le li pule. E te tau o na toi au talu. Lua o le system e tau na yeisisi e lesta laina, taimi whai ngā luenga, e call over ai ia forma i uma po specialist a le ale umina pe tasi pe lua no wa o lesi forma e call mai al fale ai wa vai na sa no le la o tato manino nei mal ma me faingo fio le nei tal loanga ma le fa soa ia a o to tongi o tanga te tasi le tula a se lauta la le tula fa popo me le time na half la so na imala sa ia na le lua ai sa unga ia over time o tanga Walata i le ono sfulu le valu sfulu se lau i tu la i le masina. Iona te tilo lola i toi ngā mea ia. La le lan sao no lola le fionga i le li pule. O le ato e fatu langa le leile system ina ia iai se registrar, legal registrar official e wha maule lei e le fo ma imalana taimi ia justify lo na taimi na whaalu ia malana ngā ioinga sa whaatino po se treatment. La so taltununga sia mea au mai ele fionga le li pule le tangaluenga. Lea taua awha pe o lefa ko asa ngoa le li fo mai le mea ngai whai. O ki longo winga le se mea ngā se mere le sa whai a mua mua. Whako au wha longo ala le se maka upu ua sa ngoa ia i le se pule o se maka ngā luenga. E ka umai ai e wha maongi le maka ngā luenga ma le au whai ngā luenga i le fia se furu kausanga.
ia e mangaia pe afa pe o se la sanga founga wa o isia makanga luenga uma wa ia uma me fa penga ila umkanga luenga le tamtiti ai ia wa la kwa koloki lau kat e al kokong e pe o me ngai fa ngai fa luenga nga o le mga kaunga ise me fa penga al ka ko farma e monitor le ai le fa maong i nga lu o ta fa nga luenga ke le fa ngi fa pe o le fa maong ai o le system le ka kala ngo ai e ka kaulava o ka ko fa skula nga fa penga ia ai mangkua foi le ataua o le lava angi nga lava isi taimi ia se fa sia malo le tunu fa pe e fiu fa karikari le sfo mai po e le se fo mai e fiu fa karikari ia o ko nga mela fa penga le wa o mai e foi la fina nga lo le o le lipule ma le pole li fo mai ia o ka kaulava o nga pe ang o fa yak makua i koi fa ku mai le mka nga ruenga mai lungo le manu le ato le oti. Ia. Ia le na. Ta uole na le matal nyonga mo le fionga le professor Dr. Olo Aleke Kiromba. E mana ia foi wal naite i tonu le kabineta. E watu se pepa a le we mal malama le leo le u foi ka kala ko i le maka. Fa langa sa no le fionga le pule ele iai se system fa pena fai o le logbook e fa mau ai ia i tu la le fai o le forma ia e fai la vai ia ma fa wa i la mai io la na sa ia le upuna na fa nga ina mai it's unbelievable we upuna fa nga ne le ia la kai ka ko kalosia ia le nga wenga fo ia le i professor ko ngole a kula i mai se le ka ko so i fo maloloi o te lo ia le nga fi nga fa tailo fi nga le minsta wa o se aso le vai aso nei le lu mana i o le amata ona to e tapili e le savili ia ma pe ia le malai vale le i fangali o le sa o le na se no te ingo ia i tulanga lava nga o a fo i o whainga malanga fo i a nga i ai tutuila. A nga amaka mai advasong ke ngai nga e makaukia le atau. Mana ia. Amaka mai advasong ke ngai o nga tara i a kamai valele le a Samoa e weisi o samai. I o kua le au senga la kou i a whaaku o le vai o i mauka e o ka whao. Ko mako mai fa so fi va ko mai maka mai ala chara si i mauta masau ai ole tulanga lava ia e pe fo yo na safina winga fa por kiki le mata ia le atawanga i sirfia ole me lava a wele ko ole me nga e le male me mafainga fai male me e so le ia le fa ko winga Aya au mai lor ko inga porque que foi le ia o ko le skula nga foi le alu wanga ale langa umanga o fa ku Samoa Airways o kere popole ia o ko pe ko ke fa nga mai vai le fangari ale ia mai va ku le fa nga ia ko nge ko foi le nge ia pulunga nge ia la wa va venga ko mo o fa nga ia malesira metau nesira metau le ata wala wa ia ia lo umanga certify mai i New Zealand ia le saunga le mo o mla vale le la wa isio kula ia i le company vale le certificate o le saunga le mo o le aviation safety ia ma o la a maka o nga fakingo ia le lako pisingisi o i fangari e pe o ngai mea nga o la o mai e kai minge ka komale vale ia malavua maka fa mo meu o ulo kokoesi mo meu ulo vaisalo lo makua fangari i rumai for terminal malo fa ta wa tele
le whaafonga mai le tunu e maise le tu malo ma le fio anga fo I whangari. Iwa mana tua fo I umalona le land le waalele pe malololo le waalele. Whao ngalo e train ai a tamasa sa all night. I le taimi o le malu tate simi. O vili amu kau feu. Yo tangata umai. Ia marka ka mo laulala. O lo fo ka mo e laulala ina ile. Talo fai malo fa taile ono sai mala papale tele le au tau ai ma amle au tau fa le anga mo tulanga fa pena I polo keti le malo ai wa amata ona molo au tu fa penei ma wa amata ona tau le to le ngona I leo I la tau nei na it's just a few ai tau tu au te fia fa sitting ia lau fionga I se to fa lau fionga le minsta I lau fa longo le suisi ni o le mauta Ele saunoanga ale fionga le te maitai pa le mia. E tūlanga sālanga la ngai fina ngalo tangata. Ele ngata le vaana le matu I sale lolonga. O le taunu uatu o le Royal Tours o le Focus Travel. Ia maisi amau ai sa momoli mai lava le nganga o le fionga le te maitai pare mia le tinao Samoa ma le teitai o le tunu ma le teitai o le mauta sa o maitawina ai le langu tasia ele I fai mea whapito pe pito au ngafa se whilingalo o le ara tale tala noa I le launga le fionga na ona tātala noa I le anganga I lau sila sila I oe e loa ai a tangia I le transparency male ati o le sila le fionga le tamaitai palemia and also her consideration o lona amana ia o leo tangata se sao no le vaenga le Faftai ia o le foi mata upu talu on mapuna mai le mata upu nei ia sa u tilo mo fa longo fo ile tele o finanga lo fa ali o le tunu upo le ase me o no fo ia le fioga ile mai palemia ai I lau mai tau ina ua ia wa make le kalango fo o la yang I langa fionga le tūlanga po le ale timing o so nga finangalo ina ia se whafonga le tunu whakoa mako loa la vai nga ua a watulong finangalo o le a whailanga ministerial speech o langa launga wha minsta o inanga o kaua makailonga o pikia maia ia le mea sailonga ma fau longa finangalo o le a kalangoa I ko kongo le malai o le tunu ma dia la ia leise me ia a tala noa I fafo fo ilea ia e pe le se mea fo le pe inga manga o I ko kongo le malai o le tunu e kalangoa ai more powerful ia pe o le tūlanga na ia le langa whakaungo o ai le ataua la o whaalongolongo I le saunoanga ia o le saunoanga ka ai le free face boy le ia saunoanga le e tonu lola ia lola kore me o free face boy el kise me le anga wa me ia e se foi ia la ngona foi ia fa tai foi ia la nga fionga le tūlanga ngā makwai fola sa o mai alonga finangalo. Ia mako whalongo longo. Ia o foi dei tuangai ia. Fia uma tangata uma I sui fai pule. E kasia le whawhai ngō fia foi leo langa saumoanga. O la koe whai aku area. Auangi koe whai. O lo koe whai aku alea, o lo koe whai aroa. Ia ngai loro le wai afu salima le. Ala tale o tala noa I le ano fale o le saunoanga. Awa o le nae sema se taimi tono le mautai. E matua fili ei wha matofi ia le saunoanga ma le lenga le fionga le tamaitai. Ai I lo utal tonunga. Ana whaifafo. O le mamafa ia. Ia, le mamafa ia. Ile ese foi la ngona o le atunu o le a la mai ma kau ai mai o le tofa poto le na fai tono le o le mauta le privilege parliamentary privilege ma o le ia te tau
Malea ia sauloto fa minsta e fa tino ai le melea. E la utilo tilo iai. O le tangata masani e iei le whailonga i upu whai o malo. This is the most powerful speech that I've ever heard using the parliamentary privilege e whao ngā i tutonu i. Ia. Ai, te wha wa o le lava ngoranga o kingianga o lava i roinga. Ia, o le silava i tū le ataua e o le mea ia ngai mai e le message. Yes. Ngai mai lava from the top. The very top le ngai mai le message. So e le aila i le mautafono. E pe o launga kau kilo le mea ngā mga oere lo makoa. I alwe ku mai lunga le maunga. Ai kau, ai sa umoa ma wha, ia la ngonga u mai kanga ka uma le mele elfa. Ai manga ia langa tō wha ma le tūlanga fo i o le mamoringa. Ia. E le, ia, malo whaftai tāua tele. E sisi vaenga te fia sauno iai o le ua tele lava ina a fia uma ma tāua whai ia langona fo i o le nei aso e pe o nai vaenga tāua le nā. O lau matanga luenga ma le toi fo iatu o le administration, ia ma le licensing o le o ta vale. Ia, ai mai se fo ia vaenga. Lono winga la o le vas fo o toi e wha wau fo le fontanga. Se o ene pasi le talo le tupe. Ia, o le vai asfou, le asokofua o le ako e amakai, i le wharinganga le fionga fo i le whangaftalai. Ia, mapasia ia maltala le tupi. Ia, o le fo ke whalongolongo ku pe whakakalongoanga mua i le amakau. O le fo i o whalongolongo wha pe whaarua ia malesi vai asole. Ia pe, pe ango vai aku. O le sifi e mga o ia, a whaia o le whakounga ngā le sifi, o le amako walu ia whapenga. Ok, roi ke le ngisi o ana tulafono ia ma li poki foi tanga renga ma whapitonga malo le wa amaka o ngā whakarangoa. Ia o ke lola e whinangalo le whionga i le whongawhitala e wha uma. Ia. Ia e peo kūranga nga. Toi lua nai vesili o te whia whai atu e nei langa. O le vesili atu le epale sa whailana porkalame masani fo i le i lungo le. O le porkalame le ungali i fo le i Australia. Na vesili ai. Iwa uma na whai so o ia la auli po o whaafitu e whaavalu na whai la auli. Na e te loa le tangata na maliu aitu au i vaitele. Sau e tau mai ma whai sau whaamtalang. A le lana tali la auli le po le asfareile. Mai la auli, tu le epa. Lewa tali mai. Na e te loa le tangata na oti ai tu au ma. Maliu whasi ai tu au. Ma o tangata foi, o le nā lava e nofo ma ta milo iau au tawha sili ona e tu la lata i ai. Na umai lo ina nana o wata ya whailo maisia o ngā ruenga ina ua umona au mai ia le afu le tali le sunga la auli ia a le mela lena o fiafsiri i le sunga la auli leanga o le mele o mai nei e le tōtele na mātou tala noai fo i mātou le ala mātou lava whaafale tui o van mātou whaafale tui nei e ta o le nu o li e ieira mata mai tai i le mele so se mele vai malanga i eile fionga le minsta o tupe e a vanga i ai le loto le toina mai va ai foi po a ofu mala e a ofele tunu u alu i ai i le fionga le minsta ya mulpola ana rosa morio o ale ona to tilo le toina lan pinoculus foilele po ai o tau muri e tu ai tu ol ai also mai le silo mo tu ol matu maftanga fa met savea tu loa o le tala e to ia tau o te vava ai atu pe e fuava lea le to ina i le minsta fak vai febe go ki o mea karmai langa e fa pena yo la mea lei so se taimi a e malanga le minsta e ta ulava le to ina ia le swafo le minsta o tupe o fa pe o sole le ua fe mai lo matu le fe mai ua fuava lea ia le to ina ma ona vava aila ia le pinocchio po fe tami foi po i la uli ala no fa no tu nei sa no nga la uli o me sa ola sa no i wo umana tusi tu le pa ai
ia le minista o tupe. Elo ni upu avane, tusi ai. Ia matua so mamau ese ma le sunga e halauri. O fatu vavai. Ta volana e fautua oi le fionga na minsta. So mamau, la e mata i tu ina tu. Ole ia o fai i halauri. So la kalakapea o fai ka konga luenga. Ia lena. Ai, ia, ke lofa ko inga. Ia makua o makua voi ko inga. Ia kai pia o kala ko inga makua voi lele. Awero ka malo si e walu wako. Ia lelei, la o fionga le minsta o tala foi o suanga o le vatele, le nei aso. Ia o le angi foi o le savili ma le matangi ia vatu tātou te talie. Ma la ngona ai le mawhanwhana o le lofa mai o le atua o maua le awanoa tātou te whasota iai. Ia, ai, whafo i elevi inga le atua le nei e fiafi. Ka talo ia tulu ilo soifua ngalue, soifua tautua ma le au auna ia Samoa le atua le nuu ma le afioanga ma le kalesia. Ia, whapea fo i le tu malo e mese lava le whainga malo o tula mai nei. Ia, mori atu. Le ua mai o nei au malua monongi. Ia, ma ua whai fofo i tua mafa whiri mawlaia ia le wangana. Ia, o le teimi le nei. A watu e te whamanuia mai ai Samoa o lo whafongafongatu o lau ainga. O lau i tu malo e pele ia te oe. Ia, whapea fo i Samoa o poto ma tapu ai mai le nei asa mo le whaaloalo. Ia, whaftaitele. Whaftaitele sa vea mo le tātou porokalame. Fia lava e tūlanga o porokalame fo i lunga le tāno awa ma se fo le Radio Samoa ko langa uma. Ia o lea olo o longo puia di iai ia le tātou atunu o inisi o mta o pue au o na whaatala noa ma whaasoa ai. Ia peia o le tala fo e le eise atoa ia te au nei ia ma le tātou whai ngā malo. Ai tātou te whaasoa i tūlanga whaapea. Ia ona mawala ia o se whingo talelei. Ia awa ia lea tautuaina ro tātou atunu. Ia, tonu e paule kuranga le iai o le whaawawina pea fo o le au onanga ma se tautua i tūlanga parimene. Ia, o le talo lava ia lo fo i vai, ia, talo mai pea tātou atunu. Ina ia solo le pea ia le tūlanga le tātou whainga malo. Ia e mese fo i se mātou vai o lo tautua ina i le tātou atunu i tūlanga whai. Ia malitaita inga o le malo i o le tūlanga esi. Ia, tonu lava ia se kaimi ia o kusawari aku fo i leka ko wha maruru wha kasi inga. Ia ai o kikari kongu. Ia o kai au le asusa. Ia, whamangu ia kere sa paki. Malo whatu fo i le mamalo le tātou atunu. Maua pēr soi fo alau lei, maua le malosi. Ia ranga o malurua o ko ngiusila, ia alai mawhanga mai le si vaenga. Ia o kare kongo sa vea, ia, whamangu ia fo i le kua i lau o nganga ma koe kaime o lau porokalame ngai ia fiafi. Ia ai whaafo i mai se upu la avale i se whamutalanga ngai a miska vai ia aerofa atu fa soifoina whafteitele te noa wha fo i lau fionga re minsa ia o lofa nā o lofa nei te lo i le soifua tātou whelo i pēr ai wha soifoia ma ia manuia ia soifua